Raya ilah harga diri wong lanang nembe balik kien sirah jaluk anaknya, bapaknya, ibunya, Papa Gilang gitu loh. Kanggo Mama Gilang, Papa Gilang kang minangkas sedulur sadewe. Asik. Kaya wis kuat rapi balik maksa jaluk pegat sing sabar Papa Gilang mamerin di bos paket mamerin di bos paket angkas sebab apa sih lantarannya maksa laki kon metu talake ikue perasaan nyakiti terang-terangan jiwa sabar kon nunggu jalur pegatan kanggo mamerin di bos paket mamerin di bos paket mamerin di bos paket kan menangkas sedulur kula dewe asik 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 mamanya Aura Mama Lia ini mama Komaria kan menangkas sedulur kula dewe Mama Komaria Mama Komaria Mama Komaria Mama Komaria Mama Komaria Mama Elis janji suci yen tekan ingkari sumpah setia yen sirah tekan lara Mama Elis Mama Elis Mama Komaria kami menangkan sedulur Bapak Gilang angkas sebab apa sih lantarannya maksa laki kon metu talake ikue perasaan nyakiti terang-terangan jiwa sabar kon nunggu jalur pegatan Mama Gilang terus Mama Gilang bukan terduda penderita harap sabar wong sabar iku kasih syukur Mama Gilang kin Mama siapa kini hah Mama Elis 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 janji suci yen tekan ingkari salam majikan janji setia yen sirah tekan lara Papa Gilang Papa Gilang Papa Gilang Papa Gilang Papa Gilang Raya
Jarane ning ati kaya wis blik kuat rapi balik maksa jaluk pegat sing sabar tepai gilang wong sabar itu mati syukur sebab apa sih lantarane bangsa laki kon metu talake itu perasaan nyakiti terang-terangan jiwa sabar kon nunggu jalur pegang. Makasih banget kanggo Bapak Gilang Kang Pinangka sedulur kodewek. Wabil khusus kanggo yang punya gambar bening jelas.